ದಿವಿರಾಜ ಗಡುಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕುರವ್ವ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಗೆ ಅದಾಹಮ ಕುರುಂತಂ ಹೋತೆವಮ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಫಿತ್ತವಾದವ್ವ Fajur tadi. Assalamualaikum. Ali Abdullah mire simbadal kolli Fajur tari misilsilag program kayaku ad misilsilag mihar orgon me gines demda Isa alayhi salam ge wahake ayaku mire es program kuriye gengustebani Sheikh Abdullah Jamil ade orgon menge program ta adwasam gendawa be fulne godanan faden orgon me wahadakko medani al masih ibn maryam nota Isa ibn maryama behegotu ಅವುಗಳಿಗೆ ಮೀ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಗೀಗತುಗ ನಬಿ ಬೇಕನ ರಸೂಲ್ ಬೇಕನ ಬೆಹಗತುಂ ಅದಿ ಎಬೆ ಬೇಕಲುಂಗೆ ಗೌಮ್ತೋಕ ಮೀ ಹುನಾ ಬೆಹಗತುಂ ವಾಹದಕ್ಕುಂದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮ ಫಹಂ ವಾಹದಕ್ಕ ಫವಾನಿ ಯಹೂದಿನ ನಸಾರೈನ್ ಬುನಾಗತುಂ ಈಸಾ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಸಲೀಬನ್ ಇರುವನು ವಾಹಕ್ ಮೀ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಗಾವಸ್ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅದಿ ಇತುರ ಬಯಾಲಾನ ಇಮಸಲೆ ಬೆಹಗತುಂ ಮಿರೆ ಫುರ್ತಮೆ ವಾಹಕ್ ಫುದಕ್ವಾನಿ ಅಲ್ ಉಸ್ತಾಸ್ ಮೂಸಾ ಅನ್ವರ್ ಅದೆ ಮಿಹರ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮೀ ವಾಹದಕ್ಕ ಮಿದನಿ ಈಸಾ ಫಾನ್ ಸಲೀಬನ್ ಇರುವನು ಮಸಲೆಯಾಗ ade mi ega mi muslimun deke gota ade mi yahud mi nasara eng mi hottoga mi kandata bayan ko fa gota ade mi hun ekandata ka deke goi kibigen kan isa fan soliban eroni mi hun deke gotuga ade mi nasara en qabul kura gotuga insana dunya fame fawani virasi gotun ena ya warute fawa kushai kuga e insana age not insanon gaslukum gawa adum fana hawak fan ma allah nahi korbiga hum pari kolum sobu ehenkam dekamalun kusha kug dekamalun kurebi natija ka bi dekamalun darifas kolwes akhratuge manaki narakaga azab haggogen diu ei ekadang adulwanta kamun kama emi hun deke gotuga noes mayanda rama fulun afu kurebun wajibogen dia adla rahmata admedu tanaqulen ofedunu manaki hamnujum ofedigen dia henkamun rahmata adul ekulegen ba kama edewunu adi namusa adle me namusur rahmat ekama badal edunu ay ebbes najisumen nuwa badale may allah fi yawa names may allah kamuga fi diege gotun mi lahut adi nasut ekule hashigande ekama beenum fodi gonnevi hama yagotuga may allah subhanahu wa taala ekaman insanako ufeddewma irada korwe ka mehmbunani mi gotun mi deba ekule fawa hashigande wata mi furane wata insane mi maryam faanaga bandfluga garuba ganne e insana mi hama anan devana halaku kad mi khalyange ka badallogen dia adi darikale ka bes balegen dia adi mi Allah subhanahu wa taala hashaganu gawani furihama ilaha ke gotuga mat Allah subhanahu wa taala se mi maryam ga faanu ko bandfluga nagulle kam mi humbunani miriya kam tamsilegen de masih faratun adi e insanon ge fidye gotuga mi isain wat nasarain mi hum mi solibuge masalaga mi hun deke gota agune balalairo adeng mi agune men den mi abe kuriyadare mi hun qabul kurato hagigatu mi insana mi kuri kushuge faafa e kafare gotum mi may Allah subhanahu wa taala insane ge hashigande hennames khalige baatan kulebe gota mi khalq kurevi ad mi khalq kurebu mi kulebe indi isa faanu ge sifage kalefaanu mi soliben eroni mi kamuge badale gotum adei mi kuri mi ishara kuri hen insana ena kofawa faafan wata kufruge tawba gotuga adi mi insanu mi halaka gelimuge tereng salamu taka mi hagigatuga ebi mi kamadu deke goi mi masiha bedu note mi solimaron wata medu mi bayan kofawa hagda denga won balalar isak faanu wani ekalefanuge mi hawarin emihe ki kobaya kama emihe ki hori sifataka mi hori ache bayan koddewa kama emi isa imrani hamayako emi koteren baymi hun gabure nokore mi telefon inji mi soliban erunu kama medwes amunen tami nasara faitaka balala eketere maregen mi hun gabul kura gotuga mihar mi bay fatta hono te telefon bay basbo toge mi kaw kam bayan kodde telefon khiyana tere wani kaw kama adi anba fare telefon bayan nokora kama den injil mattaga wagatum mi isak fan kandire wakimi hak ayyan question odebba mi injil loga gaves mi egota bayan ko fati hennas injil marqisa bunagatum ejjamu isak fan wani kaakam bayan ko deba kale fanu ga hawariya be kalunna hama injil yohanna gas wani mi gota den mi balala mi kale fanu mi suliman mo kurim bebi mi ashaga mane kereganu kamuga kale fanu vedalwi timan kale fanu ge teko kaayru mi hage ai
එවේකට මේ කා දොලගතරිය කොප්පාලානි තිමකලේෆානු මේගේ කන්තත්ත මේ යහූදීන නුවත ඒ මේ තිමකලේෆානු හතුලාගතුම අන්න මීහුන බයන් කොද්දේන මීහෙක එහිඳුගා මේ යහූසා බොන්නේ ඒ තිමන්න හෙయ్యේ ඉසාෆාන් විදාලිය ආයක ඒ කලයේ දෙන් ඉන්ජිල් මර්කිස් කේස් අද ඉන්ජිල් ලූකාගේ සම මිගොත මේ මිවාහක බයන් කොෆ්ෆාය බොරි දෙන් kuringa nishara kurihe me gina mihun egetene gina mihun ka bunawatu mejam hagigatoge kalefanoge sirruna kalefano me mad dirham kulaka me wikkale mihaki me yahuda al ashariyuti den ham alwan balalar me isafan vidala fam yonnani me insana ge dari soliban erumattaka halak me hawal kura mihunna gelluma halak wejje emiha duniyan ufan nuvinama kiha rangalu heje adhenka mogulme nege isai nasutaka balare se kalefano kanlege kalefano hawarina vidala menade kalefano ki mi insane ge dariyakam ebesalega kalefano ki may Allah subhanahu wa taala yan nisbaba dariyen non komono to may Allah subhanahu wa taala bayin non kom kalefano wati kalefano ge hawarina bayan ko devenwes ege fahon ogulme nege mi hum mikanda tawoni kalefano ki Allah darikalekama bune bahadakka fakama ade mi wahagataka agulme balala iru nuwata mi wahagatan adohamun dairu ಹಗೀಗತುಗಸ್ ಮಿ ವಾಹಕತಕಿ ಕಬೂಲ್ ಕುರನ್ ದತಿ ವಾಹಕತಕೆ ಕಂ ಅಳುಮೆನ್ನ ಎಂಗಿಗೆಂದೆ ಅದಿ ಖಾಸಕಂ ಕೀರುತ್ ಕುರ್ಆನುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಳುಮೆನ್ನ ಅಂಗವಾಫಾವಾ ಗೊತ್ತಾ ಮುಳಿನ್ ತಫಾತು ಗೊತ್ತ ಮಿಮಿಹಂಗ ವಾಹಕತ ಹುನ್ನಕಂ ವೆಸ್ ಅಳುಮೆನ್ನ ಫಾಹ ಕುರವೆಗೆಂದೆ ದೆನ್ ಕುರಿಯಗೆಂದವನ ಶೇಖ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಹಮದ್ ಅದೆ ಅಳುಗಣ್ಮೆ ಮಿ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಣಿ ಈಸಾ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಸಲೀಬಂ ಎರುಣು ಗೊತ್ತಾ ಏಕಮಾ ಬೆಹೆ ಗೊತ್ತು ಎರುಣು ತೋ ನೇರುವೆ ತೋ ಮಿ ಮಸಲೆ ಬೆಹೆ ಗೊತ್ತು ಅಳುಗಣ್ಮೆ ಮಿ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಮುದನಿ කොම්මේකස් යහූදීන් ඊසා අලයිහිස්සලාම් මී එතනෙග්ග ෆිලා හුන්න එතන මී වංකම වණි ඒ වං ඉරුග යහූදා අස්ඛරියුති ඊසා අලයිහිස්සලාම්ගේ සිෆ ලිබිගෙන් වහාලුග එතන වදෙෆ හුරිකම මේ වණි දැන් එමි හුන්න මී ඒන මී සිෆ කුරවෙණි ඒ ඊසාග් ෆාණු කමුග මී එහෙන්කම වෙජ්ජිය එමි හුන්න මී සොලීබන් එරුණු මීහකි ඒ යහූදා අල් අස්ඛරියුති නුන්නම එමිහුම්ගේ බහුන්කම වානම ඒ ඊසා අලයිහිස්සලාම් මිගොත ගබූල් කොෆිකම වානම එමිහුන්ගේ හිතුගේ සම එස්වාලු ෆෙදේනේ තිමම්මෙන්ගේ එක්වරියකි ෆහේ කාකු හෙයේ එස්වාලු ෆෙදෙන් වානේ අදි මී අහරමෙන්ගේ එක්වරියා යහූදා අල් අස්ඛරියුති කම එමිහුන්න අම හීවි කම වෙජ්ජියා එම්වෙජ්ජ ඊසාගේ ෆාණු කොබෑ හියේ ide mihun kore komme seke den mi ba mihun sena etanu nagaganegen gengos ewaneki isak faanu ge sifa yahuda nasriyuti report nagaganegen gengos ena soliban erwirwes ena hama baru adun gomun diekama ve timanneki yahuzai kurimes argon men ishare kurim mi wahaka mi den mi timami isak faane nune timanneki yahuzai mi hama baru adun ena di ewahaka gomune ennames මිබෑ මිහුන් දෙයි මිවාහකතන් හගේගතුගා අඩුවේ හුම්ගේ බදලුගා හි සකරාජ්ජහ හදමු දැන් මිමිහුන් හෙමුන් බුණාකම මෙවණී බල මි කලේක් ෆානු තිය දොගු හදනී තියයි යසෝනුවත ඊසායේ එව්වේ ශක්කෙන්නෙක් ගොතුගා මිෆද මි ශක්කෙක්ගා තිබේ හමුණු ජිහුමා ඉඛ්තිලාෆ්තකේ තෙරේග තිබේ යහූදා අල්-අස්ඛරියුති ඒ ඊසා අලයිහිස්සලාම් කමන් හීකො එමිහුන් මි සලීබන් අරුවා නුවත ඒතන ගෙන්දියේරු එමිහුන්න ඒ කුරවේ කමෙන් හගීගතුගේ එමිහුන්න කෂේ මි නේගේ මි වාහකතන් අලගොන් මෙන්න කීත් කුර්ආනුග වණි මි මිහුන්ගේ මි හී කුර්මා මි මිහුන්ගේ මි අමල්තන් හොරිගොත රද්දු දෙවවා අල්ලාහ් බස් වහී කුරවාව ඒ යහූදීන නසෝරායන හගීගතුග අල්ලාහ් තාලාගේ රද්දු මි වාහකතෝගේ ඉෂාරෙ කුරණි আদি මිකමුග මුස්ලිමුන්ගේ අකීදාගේ හග්ගුකම් බයන් කොද්දින මටක මි වාහකතන් අල්ලාහ් බයන් කුරවා ෆවණි الله وحي كروافني وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما مي سورة النساء ستيك فانسس هيكون ستيك فانسس أشكا මියාතුගේ මාණේකි අදි එබෑමිහුන් කාෆිරුම්ගේ සවමුන් නේ අදි මරියම්ගේ ෆානුගේ මච්ච බොඩවෙන්වා දොගු බහෙන් එබෑමිහුන් බුනි කමට්ටකේ අදි එබෑමිහුන් බුඤ්ඤේ හම කෂෝරුන් අල්ලාහ්ගේ රසූලා මරියම්ගේ ෆානුගේ දරිකලුන් මසීහ ඊසාගේ ෆානු තිමෙන් කතුල් කොෆීම එබෑමිහුන් එකලේ ෆානු කතුල් නොකරේ අදි සලීබෙ වෙස් නොකරේ
නමස් එකන් එගොත කුරවණු කමන් එබෑ මීහුන් නම් එෆදවා ගොතෙක් ගෆෙන්නේ හම කෂවරුන් එකලෙක් ෆානා මෙදු ඛිලාෆ් වේ මීහුන් වනි එකමා මෙදු qatuluko salib කුරවණු කමා මෙදු ශක්කෙක් ගා කන් කෂවරේ එකමා මෙදු හියක තබාවු මෙනුයි එබෑ මීහුන් නකන් එංගු මෙන්නතේ adi yaqeen wegen wa qatul kurmakun ebami hun ekalek faanu qatul nukure adi kita allah ekalang hazratan ekalek faan ufullewiye gendewiye kirtwanta hikme wanta kalakum ga mayang allah weve ade mi wahakataka aku algon me balala eruga nasoraange kantattakagen hagegatuga hama ajab wahave sabaki ebami hun naki al masih isa alayhi salam saliban erwunu kama buna beka wati ennames ebami hunga aqida ki isa alayhi salam ki kalekkamuga ehme hagegatuga mikamagen ajabwa mijeni hagegatuga kalegge emme furiham esife ki diri dam wedigam won ehem vejjiya esifa nekkama wanya eiwes ajabwan je kameke ei algon mita mi faha kura kamaki nota isa alayhi salam ki allah ge dari kalekkamuga mimihum buna bunuma wes balairu hagegatuga mis ajabwa je kame kalange soliban erumaki e kalange khalqutakunge daraja kihine kurevene kametto ei insana tuge sama ufeden jehene suwale numunna khalqunna kihine kurevene kame baave adi kalange soliban erunna mi alamge emmiha kantata tadbir quran farataki kobato eiwes algon menge hituga hama ufede suwale ehem vejjiya e soliban eruni fahe kaakuto efada mi kame kuribayak wani emme nuba nulafa khalqutakun kure khalqaka hama yaqinum wes ei kalege darajaga wa miheku nota kalege darajaga wa farate soliban erweni war nulafa bayaka wege nunnam war barugada war jabbaru bayakan ekanta kurweni eg manne ki kalaka wes barugada farate ke kurige program eg al ustaz Musa Nizar mikama war rangana ishare kurwafati ade isa gfano soliban erumuga masake kuribayaki hama nuba nulafa yahudin e yahudin naki haqiqatuga Allah subhanahu wa ta'ala laanilla wafa yahudin ade Allah ta'ala bayan kurawani hama kashorun ekalanga wani Isa alayhi salam avharful lapwafa wanikon udan ufullawafe ade yahudin kure ekalek faana gelluma halakudi aniya kuran ulun faraitakun ekalek faana salamek kuraw matake ekanta Allah ta'ala mi ekalek faana medweri koddevi mi ezamanu ulun kafir rasaskalun kuran ulun kamen hagigatuga al-imam Hasan al-Basriya Muhammad bin Ishaq vidale fawe mikame Quran ulunu mihega kiyani Dawood bin Nawrai ena amr kuri Ishaq fan qatuluko soliban erumashe den ekalek fan Baitul Maqdis ke geegga wanikon ebamihun ege hisor kuri ei hukurdu hegge reege ade honir vilerege ishage fahunne den mibamihun mitana wanna gadi jihumun etana hadurati mihun kur ekaka Ishaq fanuge sifa libigen diye adi ewagut Isa alayhi salam udan ufullaykama ve den mitana mi lashkar wadegen diyeru ekkala zuwana nota e sifa libunu miha emihuna ferne den mi ba mihun hi kuriye ei Isa alayhi salam kamuga den mina atula hayyarko soliban arwa mi bola kashigastan ala ihanatiko kantata kuriye den Isa gfana vigoy nudanna nasora enna mi hashiganu hawalu kuriye ade mikamga sabun etabbeku mawgelli halakuwegen diye mayang Allah wahi basfuluga ve wa inna min ahli alkitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti mi suratul nisaage satek fansas nuwanaya mi ayatuge maaneki emiheku marum kure nota ekalek fan avharum kune ekalek fan kashwarum wes imam wane miheku menuwi fotuge ahluweringe tereng nuwe mi ayatuge tafsiruga wahaka dakkomun ilmurin vidalwani fahu zamanuga ekalek fan bima fonuma fahuga mikanta wegen daanekama ei qiyame bumge kurinkama miwahakata alfitan wal malahim ga almasih dajjal ga wahaka zikr kurtaga bayan kurawafawe adi algon demme mi ishare kurwata ki qisasul anbiya ga alhafiz almufassir ibn kathir dimishqi bayan kurawafa gotuge matin algon bayan kuri nukta take adi algon menna yega midafa den Isa alayhi salam abe gotu nasara inge medugas wani wara bor khilaf take mufadifa emi hunna kiwes ekamuga eggalakan elifa wa bayanno ennamas algonme muslimunge aqida ki emihunge aqida wara tafat aqida den kuriye gendawan al-ustaz Musa Nizar ade isak fan saliban erun masale ki algonme kurim wese shara kuraf kofawane fada wara fula dairaga huriha ilmurim wes bahs kurawa fa masale liuwa fa masale ade nasara dinuge emihunge muqaddas faittahuga lifa wahakata ke sama mik mawduga wara fula
ಕೋವರ ತಫ್ಸೀರ್ ಕೊಲ್ಲಿಫಾ ಮಸಲೆ ಹಂ ಬೇಗೊತ್ತ ಅಗುಣ್ ಮೇ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇಲ್ಮು ರೆನ್ಸ್ ಮಿಕಮ ಬೇಗೊತ್ತುಂ ಕೊಫಾ ಬಹಸ್ತಕ ದಿರಾಸತ ಹಂ ಯಾವಸ್ಗಿನ එහෙම මිමසලයක වර තෆාත් එක එක රිවායතක වාහකතන් හුරුමායක අගුණ වෙස් මි නුක්තාග අදිවෙස් ඉතුරු එච්චේ දන්නවලත බදාන ආදේ කුරීගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් තක්කෙක් අගුණ මේ මවුදු බෙහෙගොතුන් ෆෂාගේ මෙවලේ වාහකාග අදිවෙස් ඉතුරු නුක්තායක දෙවේ තම මිමසය කරණි ආදේ මි යහූදීන්ගේ රේවමකම ආදේ ඉසක් ෆානු සලීබන් එරුණි යහූදීන්ගේ රේවමක එමිහුන්ගේ මසකතකුන් කම දෙකේ වාහකය බෙහෙගොතුන් लेफावा वाहकागा कोरियर शेख इब्राहिम अहमद इसमें वाहक मी के मौदू के तेरे को मसला का इशारा करवा है नमस ये प्रोग्राम का शेख वाहक दक्का फंडवा पॉइंट का उंडो लोगों तो वाहक दक्का दा मेवलनी अदे ए मी यहूदीन प्रथम इसाक फानो मी कुरे तुहमतुगा ए प्रथम मसले की कलेक फान रोमन एम्पायर दें बुना नोता सीजर देंगे बुना मी टैक्सा जिसा मी कंतत दिनुमा इंकार करे वाहक मी कहा वाहक तक आदे मी मसा तक तुहमत करे वो में मी आदे मी कहा दोगो वाहक तक फहुगा को मैं कस इसाक फानो नत्तालुमा मी कंगन कुरमा मी रेवे एकम हकीकत का में कुरिमेस देने फदा इसाक फानो गन्ने दीनुगा हुरी कंतत की एमीहुं एरुगा आदे तौरातुगा वा मसलत बदलुको एगवा हुकुमतक खिलाफ अमल करम दाती एकमा नुगुले नोत एमीहुंगे गबुल कोदक तफात ख्याल तक नोत कंततक इसाक फान गेनवा ए वाहकत इवम फेशीमा एकंततकुं इसाक फान दुरुकुरो मटक असलुगा कुरेवण कमिकम गेनेल बरे बुरवणी कोमेकस मिसाबतक टक एमीहुं एकी कहल कंतत रावा एकी कहल सौबत दक कंत कुरिदन कुरि दुहुगा अव कुरिमस्तने फदा मिमसलागे එහෙමීම ඒරුග රෝමනුගේ රස්කලක හොරි මේ බිලාතිස් කියා මේ රස්කලක එනගේ කාර්ය මේ ඉසක් ෆානෝ ප්‍රථම ගෙන්දෙවණුකම මියන්නනි අද මේ එකෙන් ප්‍රථමස් මේ කෙන්ගොස්ස ඒ බිලාතිස් මේ සවාල් කරණි ඉසක් ෆානා නොත යසවා සවාල් කරණි එදින් මේ इंजील यूहन्ना रिवाफा गोतुम एमुं कुरा सवाल की तेदिंग ही ये यहूदींगे रस्कल की मी कले है ये ईसा फण गेंगोसा मी सवाल फरतम करने हकीकत का मी दिमिगुत दिमा मसले की एमिहुं मी तुहमत करने ईसा फण ए वेरिकम मा एकांकमुगे नियतुगा मसके कुराकमा रोमन गे वेरिकम वट्टादुमा रेवंत करावका मिकह तुहमत के हकीकतुगा एमिहुं मी मसला रोमन एम्पायर हमें गेंदे हम हिसाब एना रस्कन फानुगे अरिह गेंदे देवमाय को मिस सवाल मी फरतम में करेवेनी दें एवगुतु इसाक फान नोत यसवाल गुड में मितनुगा बयान करनी इसाक फान यसो मान हमें ईमान के बयान कर बस तकवाती जवाब देवनी आदे मी वाहकता गुड में मी बयान को देफावनी यूहन्ना ए इंजील यूहन्ना के मी 30 वन चैप्टर तिमन्नगे मी रस्कमुगे नोत रस्कमकी मी दुनिया का इंगे नोने इसाक फान दानवन तिमन्न रस्कं कुरमटका इतनकी मी दुनिया नोने तिमन्न मी दुनिया तिमन्नगे रस्कम बय वाकमगा वणीनम तिमन्नगे खादिमु नो तिमन्न कार्यगे तिबि तिमन्नगे एकवरिं यहूदींगे अम्मच तिमन्न दोकोशे नुली है එහෙම තිමන්නගේ මි කින්ඩම් නොත වෙරිකම් ඒ මි දුනියක වෙන්ගෙච්ච නෝනේ අසු ගලුන් දන්න මොලේ වාහකි ෆරතම යහූදී එමිහුන්ගේ තරේග මිකං කන් රාවාගෙන් ඉසක් ෆානුගේ බොලුග තුහමතෙන් ගලු මට්ටක එකන් සාබිත කොද්දෙන් වෙජෙ එහෙම මි එදෝසරුග කොරිමස් බේ ෆර වාහතකි ෆදැ මිහකු මි මච්ච මරුග හකුම් අන්නානි එකහල බොඩු තුහමතේ කොග්ගෙන් වෙරිකමුගේ දෙකොළ නිකොම වාහකතක දක්කා रस्कम वट्टादम मसके कुरमा मिकह कंदतके गे तुहमता एको गन्नाने नो ताकीदाग मबडते मसत गन्नाने हेमिमा एकं एमि मसके कुरी मी रस्कमुगे दरबारुं एकं साबित कोद्देवेत हेमिमा एगोतुं प्रथम पिलातिस अरिह इसाक फान गेंदेवणी गेंगोस मी तुहमता कुरे कोमेकस इसाक फान मिदे जवाब हकीकत के देमी गोतकी मी बयान फतको लेफवा गोतुं एगोतकवेस रस्क फान का मी
mi isak fanu kushe ekama kare kabona kare ei isak fanu ge jawab ei komme kote ves duniya ge ves kahala beenumen ei beefula nonka ene engenge jehmima ena den mi nekume waake ki yahudina isak fanu gennawa yahudina dandani thimanna eka eggoda ves ene ki ha orgoda kushe kofa mi hekamaka sabite noe hama enega macca efada bodu adabe dinuma kandelene emme hekke festival එක fenna kashe nete ehen ki me ewaka de koma fo komekas isak fanu mi raska fanu darbaron komekas mahkamay nikome wadati hama mi bariyavegen wa beflage otuga den ehen kama vies anikawas algormen negen mi urimes mi waka de Sheikh Ibrahim Ahmad Sadisto musallam ras fa kore fadan yahudin den hama revi komme goten hada faves isak fanuge dostu wala mataka den algormen mitag fa kora ane nukta ki den yahudi mi isak fanuge khasa badalumuge enaga hawari na ka badalumuge terega etana bayku fonuwa isak fanu mi atulagane komme ko ves kan kuranti beka hawa kuruman nimmi muga wake baade migeterega hingadiya wara tafat de kame hagigatu gagunu mitaga dannawada benumane ei kurives alunu waka dakom diargo faha kodde to masay kurin mi nasarain emihun isak fanaki ei ilahike bunuma ekuga ekamuke emihunge injita hoga den isak fan soliben garunu masala begon dakka hori wahake ki demes Sheikh Ibrahim desha kore fadan egoduko ves ilahaka nisbe kofa bunu ekashiga wahakenu ilahike bunefa den emihun isak fana begon de kiwaga tawga ilahika makash gabudu nukure sabake ei insanegge haysiyatun kurewun kanata kabak ehma gotun mi ekeke injitoga miwakata bank of hama emihunga atun lefori faitaga mihare mon gabul kora faitaga adi almen kurimestana fi mihar me faitaki hagigatuga eves agen hori faitake none sabaki emihun nes ebbe kone beka gabul nukure hem wara hori faitake efat anfa ha bor tafato se bori ehenna mes almen den miharogge hama nasara emes gabul kogen tibi ega hori wahakata hogas fennan hori gotum badaruga mi rege kandatta die gotum mes komekas revungan tereng isak fanu hoduma emihun as wake ki romanuge lashkar nota fonu be ko as kanta kuran feshima isak fanu warabada masay kore kama lefe bohre emihun faittoga emihunge hawaringe mi hedun kolu wake turkurawan tibbe nota emihun mi turkurawan tibbe heduma enu message divikala fes difaawu mataka hatiyar hoduma wa mi isak fanu vidalukama injiltoga lefe bohre emima den adi paakore gotuga yahudin ge faraveri kama egeteren ben hawari bekalon beti bekama vesibade emima mi waakata mi khasako mi de nukta ge teren en nukta ka be goton mi ilmori mi kama be dirasa kora be fun dalwani isak faanaki ilahe kama ga wani nama ki vehiye ekalek faanu ge nafsu difa korevuma taka adag insanu tehge kiba salama eha wargoda bodu eha bodu masakade kore ekalek fanu hawarina emihun ehen eche netiya hatiyaru neptugo wahka medakkan ehna hedun lag honna hedun vikala hatiyaren hodasha egamane ka harwe mitibi norakkal goterega harwe beje salama ban ehma emihun hangoram korumattaka kommes godokon kommes eche hode beje emima ekan korevi kiveye ehma mi dima wahken isak fan ilahe kama wanya ilahegge wahaka dakkar harma ms kabo quran fori hama farataka ehem farategge beenome farataka nonnan hame genumes ilahwanta kamge sifa hori evs farataka almen kabo qura gotuk allah non ehem farate noe ehema ilah kashe kame komgotes beenome nuan ekashiga makam kashe nuan den anekama ki mebuna hame egota mi hunga salamata taka isak faanu goves adi hawaringe salamata taka eki hawariya bekalun bagichaga terega wahaka annan eki tantanuga betibbi me erega eki wagota hoga anna mihunga faraveri kamattaka ehema faraverin batibbagen mikanta kuriwa emihunga injitoga slifori wahakatake eki injitoga mi masa tam mihen horuma hoga hagigatuga isak fanu soliban erwonu wahakaga terega algun mi ama magana gotega mi dakkan ule wahaka eki hagigatuga wes emihun fratama buna wahaka emihun akidaga himene masale tami annani soliban erwoni
baki maksadakat ei emihunge ilahak gurban kori insanunge kibai korefawa faafatake rakkatirumata mi kame asluga mi dimanwa kan awulmen ibe engeye mi kantatta wegen de gotun mikahala wahakata injilta hoga emihun amina liunu injilta hoga miharus lefa omuge sabu anekka emihun ege fahom ban anekkas mi emihun mikiyani isak fana ki emihun kalange ke emi kalange wantakam sifali fa farad ke mi echi eggodakas awulmen ka hajamen noe wake me denna wake ka awulmen ekan waterega dirasa ko mi malumat libe kiriyaves hoda kiya adi miho kiya de adu ibe mi kaves mi hagigate non kamara hama saaf ko eba enge awulmen hama me wahakata dekumuge me maksada kaves wi paane ko ad awulmen visnalima awulmen engene ilahaka nota kalangeka e faratuge hashiganu nuniya e nafsu difa kurma bodyguard untake nuata ehm farate benwen nuwan e kalanga wanta kamaki wara furihama sifatake libegama farate kamaga awun mi kabul kurani emima deme musa nizaru wahak fulgase ishare kure faden emihun edakka wahakta ki awun menna hama kabul kura wara dati wahakatake den awun wahakam awun nengene mi yahudinne ki ingiriggewas mi tedumaga hidaye kabul kura bayno adi sulhe ki semihun kabul kura itenu ekan awun engene awun mi program to kurimes wahadakka fan emihun ki et satek eten has nabi bekaluna gatul kofati bayekka em sawun nenge engireggas emihun nabi bekalunas adi rasul bekalunas hinhewen wanaka abodus e komme nabi bekalaka no komme rasul bekalakas de kolang mi masay quran hama egotun emihun isa fana de kolang bas masay kofa wakan awun sabit alustas musa anwar admi isafan solibarul masala gonbe mi injilita ka rojwawar admi injilita nasutako sawmen benge kalifan soliban erwekan adi begendia kam nunkam admi injil loga ga bayan kufawa gotuga me hun isafan me soliban erma gastu kori hindu Allah subhanahu wa taala malaikatako funubba kalifan salama kurbi kama ega bayan kufawani आदमी इंजिल बरनाबा बयान को गतुका हकीकत का में यहूदी में सोलीबन गरमी है कि में यहूदा खरियोती एक कुरीगे सागुन में दन्नमोन नफदे एना में यहूदी ना मिकम का बस मफहोगा एना बुने किहिनिंग है तिमन्ने नो तमी हुन बुने किहिनिंग है तिमन्ने इसाफान वही कुरानी मीके जवाब का एना बुने तिमन्ना इतना पदे एमी ही गतुका बस्ते न में बस्तिनी में काले में मी है हजार कुराशे ईसा अलैहिस्सलामुගේ වාහක මිරේ මිහයි සබ මෙදුකණ්ඩාලා මෙක්වැනි ඉරාත් කුරබියා මාදමාරේවස් මේ වාහකයගේ නුනි මිය බෑක් බද්දලුම් උමීද් කුරමුන් ප්‍රෝග්‍රෑම් රෙකෝඩ් කුරි ආෂ්ත හසන් හුසේලුබි අෂේඛ් අබ්දුල් ජමීල් උෆෙද්දී අලි අබ්දුල් අස්ලාම් අලයිකුම්